Imbere muri cockpit abapilote mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika kirwanira mu kirere US Air Force bongereye umuvuduko w'indege ihaguruke ku butaka yinjira ikirere. N'abasirikare bari baratorejwe kurwana nibibaho nibitabaho byose by'umwihariko urugamba rukaze aho amasase n'ibiturika biba binyuranamo ku rwego rwo hejuru, ariko ntabwo bari baritoreje kunyura mu byari bigiye kubabaho. Aha ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan, ni mu kwezi kwa 8 2021. Aya mashusho ubona ntabwo ari yakozwe n'ubwenge buhimbano AI, Artificial Intelligence. Aya ni amashusho ya nyayo atarimo igikabyo namba cyafatiwe kuri icyo kibuga cy'indege mu masaha ya nyuma mbere y'uko igihugu cyose gifatwa n'umutwe urwanisha intwaro w'abarakare n'abagome ku rwego rurenze uruteye ubwoba. Abataliban barimo bigarurira igihugu cyose cya Afghanistan mu gihe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bari kubangira amaguru ingata bavana makabo karenge bahunga. Muri icyo gihe igihugu cyose cyari kimaze imyaka 20 mu ntambara, abanyamerika barwana bahangana ku mirongo y'imbere y'urugamba barasana n'imitwe y'iterabwoba kandi rwanisha intwaro nk'abazivukanye mu biganza. Muri uwo mwanya igihugu cyose cyarimo kigarurirwa n'abarwanyi b'abatalibani. Ku kibuga cy'indege kinini cyane mu murwa mukuru wa Afghanistan hari indege iri kwitegura guhaguruka yo mu bwoko bwa C-17 Cargo Aircraft. Ni indege yakorewe kwikorera imizigo, ariko icyo gihe yari pakiyemo abantu benshi mu mubyigano mwinshi batondetse nk'ibitoki biri kuva Buringa byerekeza Nyabugogo. Aba bantu bari bayirimo bose bari abanya-Afghanistan, bari bahunze igihugu cyabo bwite bavukiyemo bakanagikuriramo. Ibaze ko hanze y'iyi ndege hari abandi baturage benshi cyane bari babuze aho bajya imbere muri iyi ndege. Ubyumve neza ko bose bari bafite ubwoba n'igihunga bashaka guhunga igihugu cyabo bwite bakakivamo mu buryo bwose bwabashobokera, ku buryo banemera bakisanga no mu kuzimu aho kwisanga mu biganza by'abanyataliban. Icyo gihe uko indege y'abanyamerika yari iri guhaguruka, imbaga nyamwinshi y'abantu bayirukanse inyuma ndetse n'impande zayo. Bamwe aho gusigara ngo bafatwe n'abatalibani bahisemo gupanda indege. Ibaze guparamira ikidege rutura nk'iki cya gisirikare gifite ingufu kandi cyihuta bimwe bikabije. Ibi bisa nko kwiyahura mu buryo bwuzuye. Mw'abantu mw'abatalibani ntibakina barindwa mubi. Ibaze umutwe w'iterabwoba wahanganye bikomeye n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika bakarasana imyaka 20 yose kuva mu 2001. Barahanganye ibisimba biraturika, bararasana ivumbi riratumuka, urugamba rubumwoto. Nyuma y'imyaka 20 yose bahangana n'igisirikare cya mbere gitinyitse mu isi yose cya Leta Zunze za Amerika, birangira ari cyo kimanitse amaboko bemera gusubira inyuma bahunga urugamba mu buryo bwuzuye. Nyuma y'uko iyi ntambara yari iri gupfiramo abasirikare benshi cyane b'abanyamerika, ndetse iyi ntambara yanashoyemo za trillions nyinshi cyane mu madolari ya Leta Zunze za Amerika, birangira n'ubundi ku musozo bakubitiwe muri uru rugamba mu buryo bweruye. Umutaliban ababera ibamba bimwe bishaririye cyane kugera ubwo umunyamerika yahunze Afghanistan kibuno mamaguru. Byagenze bite mu masaha ya nyuma ku butaka bwa Afghanistan ubwo abasirikare ba Leta Zunze za Amerika babaga ku butaka bw'iki gihugu bakarangiza intambara yari maze imyaka irenga 20? Byaje kugenda bite kugira ngo abaturage biyahure kuri uru rwego aho kuyoborwa n'abatalibani? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. The Aime Christian ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, kwabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0781 takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguha di.
mbere gato yuko abaturage b'igihugu cya Afghanistan bisanga mu biganza by'umutwe w'abatalibani, aka kavuyo kose n'ubwoba bigakwira mu baturage. Iki gihugu cyasaga nk'ikibaho mu buzima busanzwe kiyoborwa na leta ya Afghanistan ku bufatanye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyari kimaze imyaka irenga 20 ku butaka bw'iki gihugu kirwana n'imitwe yitwaje intwaro irimo abatalibani ndetse na Al-Qaeda yahoze iyobowe na Osama bin Laden, akaba ari nabo n'ubundi bagabye igitero kinini cyane ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mateka yabo yose. Igitero bagabye ku tariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001, ubwo n'ubundi bashimutaga indege enye za gisivile bakazigongesha inkibako zari ndende mu isi yose z'ikigo cy'isi cy'ubucuruzi World Trade Center. Ndetse icyo gihe imwe mu ndege bari bashimuse banayisekuye ku birindiro bikuru by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon. Nyuma y'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze iperereza kuri ibyo bitero, basanga umutwe w'iterabwoba wari wakoze ibyo byose byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa nk'ikorwa mu jisho n'ibitero by'iterabwoba binini cyane yari Al-Qaeda, kandi yari ku butaka bwa Afghanistan. Icyo gihe yayoborwaga n'abatalibani, kandi abatalibani nabo buriya ni abafungamutwe ku rwego rwo hejuru. Ibyaje kurangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangije intambara muri iki gihugu cya Afghanistan, kuko icyo gihe abatalibani nibo bari ku butegetsi bimanye Osama bin Laden. Intambara itangira uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyataka Afghanistan, maze bahondagura abatalibani bimwe biremereye cyane ku rwego rw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ivana ku butegetsi abatalibani, maze yimika abayobozi bayo bwite yihitiyemo inabasha kuyoboreramo. Gusa nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasaga nkaho yatsinze byo gupfukamisha abatalibani, ariko ntabwo abatalibani bari bavuye kwizima burundu, kuko bahise bahungira mu bice by'ibyaro, mu mashyamba no mu misozi ya kure cyane, bakajya bisuganya, bakajya bagaba ibitero shuma ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kiri ku butaka bwa Afghanistan. Ubyumve neza ko hari n'ubwo baturitsaga ibiturika biremereye cyane hagati mu baturage, mu rwego rwo kwibutsa igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kiraho kitagomba kuba kiri. Mu myaka 20 yose y'intambara muri Afghanistan, leta y'iki gihugu ifatanyije n'abasirikare b'abanyamerika nibo bayoboraga bakagenzura imijyi yose ikomeye muri iki gihugu ndetse n'imihanda yose yahuzaga iyo mijyi. Gusa hanze y'iyi mijyi, ibice by'ibyaro byo mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu byarimo byigarurirwa n'umutwe w'abatalibani. Mu kwezi kwa 5 2021, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitagamo gusoza bya Burundi intambara, abasirikare bayo bari kuva ku rugamba muri Afghanistan bataha. Ayo yari amahirwe yari asekeye abatalibani mu buryo bwuzuye, kuko abasirikare bari barabazonze barimo bataha. Gusa ariko bari basizeho leta ya Afghanistan bari barishyiriyeho, kandi nayo ubwayo yari ifite igisirikare n'izindi nzego z'umutekano nka polisi. Nagutinda mu mayira, abatalibani bahise batangira za operasiyo zo kwisubiza igihugu cyose bari barambuye ku ngufu n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ntibahise bihutira kwataka umurwa mukuru Kabul, ahubwo bo bari bafite undi mupangu uteye ubwoba. Abatalibani ntibigeze bataka imijyi minini cyane mu gihugu, bo babanje gufata ubucyaro bwose busa nk'uburi hafi cyane y'imipaka y'igihugu ya Afghanistan, maze birangira bigarura imipaka yose, bahita bahagarika ibyinjiraga n'ibyasohokaga byose mu gihugu, kuko imipaka bari bayifashe aribo bari kuyigenzura. Imipaka igifatwa mw'imbere muri Afghanistan kari kabaye. Mu mijyi minini abaturage n'abasirikare batangiye guhangayika, kuko nta biryo byari bikibageraho, abasirikare nta bisasu cyangwa amasasu byari kubageraho, ndetse nta n'umusada bari kubona. Uburyo bumwe bwo kwinjira cyangwa gusohoka Afghanistan kwari ugukoresha inzira z'ikirere mu ndege. Icyatangiye kuba nuko bamwe mu basirikare ba leta inzara yabakanzamara, maze batangira kwitanga ku batalibani, bamanika intwaro hakiri kare ngo bakunde bibonera ibyo kurya. Igisirikare cya leta gitangira kujya hasi. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook, kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe.
city of Zaranj in southwestern Afghanistan has fallen to the Taliban. For the Taliban, this is what victory looks like, as it takes control of the city of Zarang in the southwestern Nimr. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani abatalibani batangiye kubirakariramo begura intwaro gahunda ari ukwica. Abatalibani bahise bataka umujyi munini cyane wa Zaranj uri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu hafi y'umupaka bahuza na Iran. Ni umujyi munini ariko nanone ukorerwamo ubucuruzi buhambaye, ariko byarangiye bawufashe bitanabasabye imbaraga nyinshi kuko n'ibyabasabye kurwana by'inkundura. Ariko itariki 6 z'ukwezi kwa munani 2021 ni umubwira ko nta mirwano yabayeho ubyumve neza uko biri kuko n'ubufasha bwari guturuka mu murwa mukuru ni bwari kubona aho guca. Ibyo rero byatumye abasirikare bari muri uyu mujyi batirirwa birushya barwana kuko bari gupfira ubusa nta n'umusada bari buze kubona. Nibiruye rwose bagora abatalibani binjiye mu mujyi basanga imbunda zashyizwe hasi. Ubyumve neza ko rwose n'abari bafite kiburi udusasu bari bafite duke tumaze kubashirana baritanze bamanika amaboko bigishyushye. Uyu mujyi ugifatwa abanyamerika n'abasirikare ba leta bahise bahungira ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi Iran bitarabakomerana. Abatalibani nuko binjiye mu mujyi mu mamodoka yabo ya pick-up yasaga nk'ashaje ateretseho za machine gun zirasana umuvuduko wo hejuru ku masura azira kamwenyu namba. Bahita bafata inyubako zose za leta, ibirindiro bya gisirikare, sitasiyo za polisi n'ikibuga cy'indege. Banafata gereza y'uyu mujyi bahita banafungura imiryango abarara bacisheni. Umujyi wose urafatwa. Ibyo bikanga igihugu cyose ko n'ahandi hashobora gufatwa byoroshye cyane kandi vuba byihuse. This morning, Kandahar, the birthplace of the Taliban and a former hub for thousands of bidatinze mu makuru agezweho nta kindi cyatangiye kuvugwa. Abatalibani batangiye kwigarurira imijyi ikomakomeye mu gihugu ndetse bakinjirana n'intwaro n'inzara yo kwica ubitambitse wese. Icyo gitinyiro cyatumaga igisirikare cya leta gihaba. Ibaze ko abatalibani bahise bafata Kandahar, umujyi wa kabiri munini cyane muri Afghanistan. Ako kanya bahita banigarura undi mujyi munini cyane witwa Herat. Aho hose nibyabasaga kurasana bimwe biremereye kuko abatalibani mbere yo kwinjira muri iyi mijyi babanzaga gufata imihanda yose isohoka ikaninjira mu mijyi, kandi buriya imijyi nk'iyi itari umurwa mukuru niyabikwamo ibisasu byinshi cyane. Abasirikare ba leta bisangaga bazengurutswe n'amasasu ahagije bafite, baturiye bagorana bagahita bashyira intwaro ku mitwe bakayamanika. Wibuke ibi byabaye igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyari gisanzwe kiba muri iyi mijyi kiri gutaha. Mukanya nkako guhumbya igihugu hafi ya cyose cyarafashwe n'abasirikare b'abatalibani hasigara umurwa mukuru Kabul. Gusa uyu mujyi wasaga nkaho ukaze kandi urinzwe bimwe biremereye. Ni umujyi usa nk'uri mu kibaya uzengurutswe n'imisozi myinshi kandi miremire. Ubyumve neza ko wari urindiwe umutekano na special forces za mbere zitinyitse za leta na bamwe mu basirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bari bakiri muri Afghanistan. Ndetse icyo gihe benshi batekerezaga ko ari umujyi byegere kudashoboka kuba wakwigarurwa n'umutwe nk'uyu witwaje intwaro w'abatalibani. Aba barwanyi babanje kugota uyu mujyi mu buryo bwuzuye, ariko mbere yuko binjira mu murwa mukuru Kabul, abatalibani batangiye kujya bandikira ubutumwa abasirikare ba leta binyuze kuri za WhatsApp ndetse na SMS, bakabaha amahitamo abiri gusa: kumanika amaboko bakemera batarwanye, nyuma bakazahabwa amafaranga kandi ntibavogerwe cyane, cyangwa se bagahitamo kurwana batsindwa bakicwa. Ibyo byateye ubwoba abasirikare benshi ba leta batangira kwitanga ku batalibani. Abatalibani iyo bafataga imijyi nk'iyi bahitaga banigarurira ububiko bwose bw'intwaro z'igisirikare zirimo nk'ibifaru bikaze n'izindi ntwaro zitinyitse. Ikindi kandi bakinjira mu mijyi bahitaga bafungura imiryango y'amagereza, imfungwa zigasohoka, bene wabo bari barafashwe na leta bakongera bakabiyungaho. Ibyo bigatuma abatalibani barushaho kwiyongera uko bafata imijyi kandi n'intwaro zabo zikarushaho kuba nyinshi. Ibaze ko abatalibani bahitaga bigarurira intwaro za Leta z'Ubumwe za Amerika nk'ibifaru by'ibikoko ku rugamba, amahomvi n'imbunda zigirira sa ku muvuduko wo hejuru za M4 rifles ndetse n'ama night vision abafasha kureba mu masaha y'ijoro. Ubyumve neza ko aba batalibani bagifatiza intwaro bahise bineneka muri za kajugujugu z'urugamba z'igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika bari bamaze kwigarurira. Zimwe zitinyitse z'ama Black Hawk bari bazirimo bazifatiraho ifoto kuko bari bazifashe zirenga 30, ndetse banafashe izindi ndege zirwana ku rugamba zikaze cyane zirenga 120. Abatalibani nta mikino bagira mw'abantu mwe. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 abatalibani bafashe umujyi wa Ganzi uri mu nzara z'umurwa mukuru, ariko kandi ukaba umujyi wahuzaga umurwa mukuru n'ibice by'amajyepfo y'igihugu cyose. Bahita banafata undi mujyi umwe rukumbi wari usigaye hanze y'umurwa mukuru.
3,000 U.S. troops are on their way to help with evacuations. After a briefing with the President and the Defense Secretary, they are deciding that more troops need to be put in, 3 battalions of Marines and other soldiers. Bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibona Afghanistan ko yabaye agatogo igihugu cyose cyazambye habura umurwa mukuru gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yohereza abasirikari 3,000 bagize batayo 3 z'abasirikari badasanzwe b'abamarine ngo binjire muri Afghanistan bahungishe abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu murwa mukuru wa Kabul wa Afghanistan. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yaje kwicyurira abaturage bayo umenya ko ahantu hagiye gushya koko urugamba rugiye kuba umwoto. Mu mujyi wa Kabul ubwoba bwari bwabaye bwinshi, umujyi wajemo akavuyo, amamiliyoni y'abaturage babona bazuwe n'imitutu y'imbunda. Abaturage batangiye gushaka uko bahunga igihugu mu mamodoka ariko ambutiyaje irabazonga, abandi benshi birukiye kuri za banki n'ama ATM ngo bikurireho utwabo bigishyushye systeme zose z'amafaranga abatalibani batarazigarurira. Ibihuha byatangiye no gukwirakwira mu gihugu cyose bivugwa ko abatalibani nibafata igihugu baragenda bakomanga umuryango ku wundi bashaka umuturage wese wakoranye n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanato ndetse na leta ya Afghanistan bakabaca imitwe. Abaturage bari bafite ubwoba bya nyabyo. Uyu mujyi uko arushagaho kwinjirirwa n'abatalibani ku tariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021, perezida muzima w'igihugu nta muntu abwiye mu bafatanyaga kuyobora, nta n'umujenerali abwiye ndetse atanagishije inama Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida yahise abangira amaguru ingata arahunga bigishyushye. Yahise afata Kayijuguru we n'umuryango we n'inshuti ze za hafi bahita bacika basiga igihugu yari ashinzwe kuyobora kiri gushya bahungira muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ku banya-Afghanistan by'umwihariko abasirikare ba leta kubona perezida muzima ahunga akabata mu bibazo nk'ibi ngibi byari ubugambanyi bubi cyane. Inkuru ikijya hanze ko perezida yakuyemo ake karenge, guverinoma yose ya Afghanistan yari iswenyutse, igisirikare na polisi byose bijya hasi, umujyi wose bisa nkaho biurangiriyeho mu buryo bwuzuye. Abasirikare n'abapolisi batangiye gukuramo impuzankano cyangwa se uniforme z'akazi bazisigaho bakoreraga barataha bajya kwitsemba mu ngo zabo. Muri uwo mwanya muri Kabul ahari ambasade y'Abanyamerika naho hari mu kaga kamwe karemereye cyane, niho hari abasirikare b'abamarine baje guhungisha bene igihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku butaka bwa Afghanistan. Gusa muri uyu mwanya ntibari bakiri kubahungisha nk'uko bari babipanze, kuko hari hamaze kugera ibihumbi byinshi cyane by'abaturage byaba ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanya-Afghanistan, bose bivanze ari benshi bimwe biteye ubwoba, bose bashaka kuva mu biganza by'abatalibani. Ubyumve neza ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kuba abantu ihurizo mu guhitamo abagenda n'abasigara, kuko ntibyari gukunda ko bose bagenda. Kugira ngo abaturage batarenga imbibi zitandukanya, abari bahiswemo ko baraza guhungishwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imbaga nyamwinshi yari yateraniye aho bose bashaka gusohoka igihugu, byasabye ko abaturage bakirirwa inyuma y'inkuta ndende kandi nazo zitezweho za senyenge zasamye, zimwe zikatagura izikinyuzeho cyose. Gusa kubera uburyo abaturage batinyaga abatalibani, hari abahitagamo kwiyahura muri izi senyenge bakazicamo ngo babone uko burira ibikuta bahungishwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi batangiye kujya bafata abana babo bato bakabahereza abasirikare b'Abanyamerika basi ngo babahungishe niyo bo basigara, ariko abana babo bo bakarukuka. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hamid Karzai International Airport nicyo cyonyine muri iki gihugu cyari gisigayeho ibyiringiro byo kurokoka abatalibani. Nicyo kibuga cy'indege cyarimo gikoreshwa n'ingabo z'Abanyamerika zihungisha abantu, gusa ariko bari benshi. Ibihumbi by'abantu barimo bashaka uko bava muri iki gihugu ku kiguzi cyose byabasaba. Umubyigano wabaye mwinshi, ariko bose barategereza, bamwe batitaye ko baburaga naho guhagarara bagahagarara mu nzira zitwara amazi asa nabi. Tugarutse kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari muri uyu mujyi Kabul, harimo habera ibyitwa Emergency Destruction Protocol. Ibintu byose byari bihari byarimo bisenywa bikanatwikwa kubera ko mu masaha ari imbere hari hagiye gufatwa n'abatalibani. Mwe imbere muri ambasade barimo batwika amadokima yose y'ibanga, barimo banangiza za computer bakazisenya ngo umutalibani hatagira amabanga y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amugera mu biganza, kuko niyo yaheraho abagabaho igitero kinini cyane cyangwa se abinjirira. Bakoze ibyo bashoboye byose, ikitwa cy'ingenzi cyose baracyangiza cyangwa se baragitwika. Ubyumve neza ko n'idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari rihamanitse bahise barimanura. Ibyo byerekana ko umunyamerika yaravuye ku butaka bwa Afghanistan mu buryo bwuzuye. Bidatinze hahise hahagurutswa indege nziza cyane z'amakajugujugu yo mu bwoko bwa Chinook, kamwe akoreshwa mu bice biberamo intambara. Aya makajugujugu yari ahungishije abanyacyubahiro bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari basanzwe bakorera kuri ambasade bari bafite muri uyu mujyi wa Kabul. Aba bose bahise berekezwa kuri cya kibuga cy'indege cyitwa Hamid Karzai International Airport ngo bafate indege nini cyane bahunge bigishyushye.
aba bayobozi bose bahise binjizwa mu ndege y'ubwikorezi nini cyane yitwa C-17 Transport Aircraft, ariko abaturage bahise barenga umurongo utukura batangira kwinjira mu kibuga cy'indege, barwana no kwinjira muri iyi ndege itarahaguruka ngo bose bayicikiremo. Abaturage bari benshi bose barwana no kuyinjiramo, bigera ubwo indege yuzuye bimwe byo kubyigana maze ifunga imiryango, abandi benshi bakiri muri runway, umuhanda indege ihagurukiramo. Abaturage bari benshi birenze ibishoboka, bose batangira no kwiruka ku ndege mu gihe iri guhaguruka, abandi batangira kuyipanda barayurira bari gushaka agace gato byibura bakwitendekaho ngo indege bakure ku butaka bwa Afghanistan ku bubi no ku bwiza. Kandi ubwo mu mujyi abatalibani bari kuza bafite intwaro n'umujinya ndetse no mu rurumba w'ubuyobozi. Indege C-17 y'ubwikorezi, ikidege rutura kinini cyane cyarararamye gikura amapine yacyo hasi ku butaka bw'umujyi wa Kabul muri Afghanistan, kinjira mu kirere gisize abaturage benshi hasi ku butaka batari bafite ibyiringiro byo kurokoka icyari kibaziye. Gusa wibuke iyi ndege hari abari bayiparamiye. Indege igitangira kwinjira mu kirere kure cyane y'ubutaka, hamwe haba imiyaga ifite imbaraga ku buryo umuyaga uguhuha ukamera nk'usekuwe na huwo. Kwifata byatangiye kugorana ku bari bayitendetseho, umuyaga bose urabahananuka butosho bisekura hasi, hasigara umwe gusa wari wifashe yakomeje, ariko nawe ibye ntibyamurangiranye neza kuko yari yafashwe hamwe indege ibika amapine ikiva ku butaka. Maze rero ubwo indege yageraga mu kirere ikabika amapine yamusanze aho yari yifashe, aramukanda asezera ku biraya atyo. Ngaye nguko. Gusa ariko nubwo byagenze gutyo, mu byumweru bibiri byose byakurikiye, Leta z'Ubumwe za Amerika yabashije guhungisha ibihumbi byinshi cyane by'abaturage b'Abanyafghanistan, kuko muri ibyo byumweru bibiri kuri iki kibuga cy'indege buri minota 45 hahagurukaga indege nini cyane ihungishije abantu. Aba bose bagiye bavanwa ku butaka bwa Afghanistan, bahitaga bahungishirizwa mu bihugu by'abaturanyi mu burasirazuba bwo hagati. Hanze y'ikibuga cy'indege byarimo bibera, abatalibani bari bamaze imyaka 20 mu myobo, bari bafashe igihugu cyose, banageze mu murwa mukuru Kabul urimo abaturage barenga miliyoni 6. Bahise banafata iyahoze ari ingoro ya perezida, bahita banayiriramo ifoto berekana ko bafashe igihugu cyose. Abandi bahita bahitira muri twa gym, batererwa ku byuma bumva ukuntu biba byifashe kuko bari bamaze imyaka 20 mu mashyamba. Batangira kwishimisha nk'abandi bana bose, bajya ku byicungo bumva ukuntu kwishima bimera, dore ko bari bamaze imyaka 20 nta kamwenyi bafite ku masura yabo. Banatangiye gushyiraho za bariyeri, banashyiraho polisi ku mihanda yose izenguruka igihugu. Gusa ku kibuga cy'indege hari hakiri abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bakiri guhungisha abantu, ariko kuri icyo kibuga cy'indege hari hamaze kuzengurukwa n'abatalibani bafite intwaro zitinyitse za Leta z'Ubumwe za Amerika bari bamaze kwigarurira. Kuri icyo kibuga cy'indege hari abantu benshi cyane, ndetse barimo no kubyigana ku buryo hahinduka igipimo cyiza ku mitwe y'iterabwoba, imwe iturikiriza ibisasu mu bice byateraniyemo abaturage benshi, bamwe bazirana cyane na Leta z'Ubumwe za Amerika bakanazirana icyarimwe n'abatalibani. Aba bitwa ISIS, babiyahuzi b'abajihadiste bagendera ku mahame ya Kisilamu, Islamic State. Ako kanya ibi FBI na za CIA zase zibibona ko byanga bikunda ahantu nk'ahangaha hari abaturage benshi b'Abanyafghanistan na Leta z'Ubumwe za Amerika, hakaba n'abasirikare bakomeye b'abamarine ba Leta z'Ubumwe za Amerika, byanga bikunda hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba kandi kinini cyane. Bahise batangira gutanga amatangazo abuza abaturage kongera kugaruka kuri iki kibuga cy'indege byibura mu gihe cy'iminsi runaka, ariko biranga bibi by'ubusa, abaturage banga kuhava. Kandi ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika CIA bwari bwabonye ko hari sinyare z'igiturika ziri hafi cyangwa mw'imbere muri iki kibuga cy'indege, ariko hari abantu ibihumbi byinshi kuri iki kibuga bari kubyigana bimwe biteye ubwoba ku buryo utahiga igisasu ngo ukibone, kuko nta n'inzira wabona byibura ugerageza kubaca hagati. Abasirikare cyarabarenze, bashaka hari igisasu baraheba, kandi bari babizi neza ko gihari kuko sinyare zacyo zarimo zigaragara ku mashini z'ubutasi. Byaje kurangira ku mugoroba ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka w'2021 kuri iki kibuga cy'indege haturitse Nyagasani. Umwe mu bari bagize wa mutwe w'iterabwoba wa ISIS yaje kwinjira mu mbaga nyamwinshi y'ababyiganaga kuri iki kibuga cy'indege, yambaye ikoti ririho ibiro 25 by'ibiturika, araza yinjira mu baturage, agezemo hagati akurura imbarutso, haraturika ku manywa y'ihangu, izuba riri kurenga, umunsi wari ugiye kwira nk'indi yose, birangira nabi. Uyu yaturikije ku marembo yitwaga Abigat, aho abantu barimo babyigana cyane bikabije, urutugu ku rundi.
muri uku guturika hahise haturikiramo abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bagera kuri 13 badasanzwe banabarizwa mu mutwe udasanzwe w'abamarine ndetse n'abaturage b'abasivili barenga 170 b'Abanya-Afghanistan bahise bahapfira ku kanya. Ni kimwe mu bitero binini cyane byagabwe ku ngabo za Leta Zunze za Amerika mu myaka 20 yose iyi ntambara yamaze muri Afghanistan. Kandi kibabaje, ibi byabaye habura iminsi mike cyane mu bikorwa byo guhungisha abaturage birangire burundu. Mw'abantu mu imitwe y'iterabwoba ntikina. Yibaze ko iki gitero cyanahise gikurikirwa n'ibindi byinshi mu bice bigiye bitandukanye hafi y'iki kibuga. Gusa ariko Abanyamerika nabo bahise bahaba bashaka uko bava kuri ubu butaka bwa Afghanistan nabo bataraturiswa. Mwijoro ryo ku tariki 30 z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka w'2021 nibwo indege ya nyuma ya C-17 Cargo Aircraft yahagurutse ku butaka bwa Afghanistan itwara abasirikare ba mbere badasanzwe b'abamarine mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika. Bagihaguruka kuri iki kibuga nacyo cyahise kigarurirwa n'abatalibani mu buryo bwuzuye, igihugu cyose gifatwa gutyo. Intambara y'imyaka 20 irangira gutyo mu kavuyo kenshi, ariko Leta Zunze za Amerika yabashije guhungishamo abaturage barenga 120,000 mu byumweru 2 gusa. Ni intambara yari maze imyaka 20 yose, ikaba intambara ndende Leta Zunze za Amerika yigeze irwana mu mateka yayo yose, ndetse ni intambara yashoyemo za trillions nyinshi cyane mu gaciro k'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Ni intambara yatwaye ubuzima bwa benshi mu basirikare bayirwanyemo ku mpande zombi, yaba Abanyamerika, Abanato ndetse n'Abanya-Afghanistan ndetse n'abarwanyi bari bagize imitwe igiye itandukanye nk'abatalibani ndetse na Al-Qaeda. Ndetse iyi ntambara yanatwaye ubuzima bwa benshi mu basivile b'Abanya-Afghanistan, ariko n'ubundi yasoje uko yatangiye. Nanone abatalibani bari bagihari bakinayoboye igihugu cyose cya Afghanistan mu buryo bwuzuye. Abaturage n'ubundi bari bakiri mu kaga n'igitutu gikaze cy'ubutegetsi bw'abatalibani. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.